Alberto Fujimori Perú suyupa ñawpaq kamachikninpa churinkunam habeas corpus mañakuyta puridichichkarqaku karcelmanta lluqsinanpaq COVID chunka isqunniyuq taytanman amaratananpaq. Magistradokunam mana uyarqunkuchu Constitución amachasqanman hina mana kallpayuq kasqanrayku. Ñawpaq kamachikpa churinkuna Hiro hinallatak Sachi Fujimori Gushi nisqankuman hinaqa taytanmi yuyaq ñakasqanpi unqupakuchkan. Hinaspapas coronaviruswan rataykachikunman Barbadillo carcelukupi. Chaymi mañakurqaku Pampa Bonita wasiman apanankupaq. Irrigación Santa Rosa, Distrito Sayán, Provincia Huaura. Chaypiña carcelpi tiyananta tukupananpaq. Tribunal Constitucional nirullantaq iskay waranja iskay chunkayuq watapa waranja pachak sukta chunka iskayniyuq yupayniyuq expedientem mana llasaq yuyaymanayniyu. Mañakusqankuqa manam tribunalpaqchu ordinario justiciapaqmi nispanku.